Shubor nakashlem jong unongsan hima. Kajantia National Council Kalathaw ka Safe Jantia Mission ban kantiu ka jing shakri jong kai ki patba ka ri jantia khamtam ki hanyo tali ki jat benriu hanyo trap hanyo wasa ka jing tmu kalong ban weng ki jing ba pher ki bakta ka jat benriu jantia habakran shikila pathai ko bor hasilang press club u president ke JNC uba sambor mi lingdo ulaong ban pen khlanya ka JHADC haban pen bhai ki jiruna jongka khnang ban la ban shakri khambhai ki patba ka jantia kani ka kanthop ka jing pen bhai ka jing trikam jong ka council bar ka jing kit clear ka imlang ka salang shushu ka JNC ka thmu ban pen ne pen sa ka tien jantia lani penar dak ba penrung ya ka ha ka Meghalaya State Anthem bar ka Meghalaya State Language Act kani ka sinjam ka long ban ithu ka tien jantia bar ban kentiu ka jing ringkat apdeng ki tien khasi jantia ban karu ki dawaru ya ka an ha ka liang ka thungkam thungjam ha ka jela ban bu hakmat ki trairi halor ke jingdon jong ki brio ki banabar ki basenshar ya ki lat kamai haki karkhana jong ke jela kani ka sinjam ka thmu ban ai kam ai jam ki samla trairi barban ken tio ya ka roi ka par hapo ka imlang ka salang nalor kata ka JNC ka thmu ban wat ban penyo byang ya uput usam bahap Hajan Hills bat ka Assam katkum ka pri shejar khandai spa sanphuwei jantia map kani ka kenthop ya ka jinglawa ban pen phai byang ya ki shnong panar ki badan mentah Assam kabalong kebadan kambha ban penek pensa ya ka kolshor bat ka peteng jong ka jat bendio khadu ka JNC ka kershan ya ka jingti doyong ka ba aji mentoi ki nong ti doyong trairi trai muluk ki bamla ban seo ya ka jaka ka ba shispa hektar nak benda ki jing IYT doyong kani ka sinjam ka thmu ban ailat kamai ya ki nong ti mar po khando ha ka than bat ban kan tio ya ka roi ka par ka bane ha po ka imlang ka salang ka Safe Jantia Mission jong ka JNC ka dei ka jing thmu ba bnya ka ba dei ba ka jing ba pher ki bakta ka jat bendiu jantia ban kan tio ya ka bha ka myat bat ka roi ka par hapo jantia ka JNC ka don jing thmu ru ban penlong ya ka lawei ka ba bha nak benta ka jat bendiu jantia agini kiski ki ba dap nakalian jongi ngilai shong ko ka committee ka central executive committee tangi nakalian ka Jantia National Council kum shibanta ban penjanai ka jing shikri ka jongi ya ka jat bendiu nyo tura nyo wasa kham tam ya ka rejectia ka sangi ha ka jingilang jong ka sisi da ka wei sur kala rai ban sedangna da ka Safe Jantia Mission ban hapo ka dei ka Safe Jantia Mission ngidon kumba santali kimat kiba kausan kibangila snyo ba kum ka sen is kam ban tukhibin na kota ka pateng jong kari ba ka jat benriu ka mat ka ban kong hapo ka dei ka Safe Jantia Mission ka dei ban pengklaim ya ka JHADC ka Jantia Hills Autonomous District Council habangi phai sha ka JHADC niyo ishibun ki jingtolot ba ki jingtko akar kontrikam jongka tangi hi kum kesen ka bandon ni ki jingtikle na kunta kalawe jong ki kun uhinyo tra hinyo wasa khamtam na banta ka rijentia ngisnyo ba ka puar kala ade ni magin mi shikma banle sho paiba ban panshai ki na banta ka jingdon kam ban pengklaim ya ka JHADC namala dangi phai sheden niyo i ba ka jingtolot jong ka JHADC kasdang nakajing bakala ka jongi ki paiba banjit ya ki MDC kumba ka long tangi ya po jantia ni i ba ki MDC ki jongi ki detang ki nongbut jong ki MLA ba kumjuru ki long tang kum ki bot bang jong ki MLA ba kimdon kata ka jingyo ijnai na kota ka pateng ba kumno ki shnai ta ki ain ki ba klaim ban pengklaim ya kata ka kamai ka jongi ki trari mulu isno kuman ba ka sarkar India kala itu ini kalau itu kerpang ini lembaga schedule Henry Isnu Sipat banyak bagi nong dikmat jong ikam tam ki MDC kim don ke jingki kle nak beta kalau we jong kari bagi jat beri bajongi ka baar kamat ka bagi lampu opo kene ka Safe Jantia Mission ka dei ban penrung ya ka tin jantia ra nek penar ha ka Meghalaya State Anthem bat ha ka Meghalaya State Language Act kuman syuong baka kitin penari kadekawe ka kitin kebala sepriang maha po ka Thailand is ke jongi baka deru ka kitin ke jongi kinong jantia nimsla ban ong baka kitin penar ka detang ka kitin sinong namarwan po JHADC ru ki ekran daka kitin penar kum kinong jantia hi isno serong bangidon yala ka jong ka history bangidon ya ki klawai kiri Henry isno sipat bangindon ni kita thok na tu permuswa
tangba kejikermen kalawan hangi kinong jantia kibakaran na kakiten penar langba ka jing treshitom jong kawai na kesen kabakarte kasen ikiten wei thau jantia kabala perwandur ya kidak thau jantia bat om tangba kila perwandur re house nam ajar apwei ka JCDC kana pasru ya ka resolution bali itu no ya kidak jantia Henry kumbayu prom seng ikendit banyoi how newsnem hakapor bang sarkar kapulai jakawai ka state anthem lembaga ne ka department of arts and culture bagi kilam kutu ya ka kiten jantia ya ka ne ka dirwala shna betang ka kiten khasi garo ba kiten phara tangi kum kinong jantia ni sneu ba sarkar ka la ben ngi ta kum ta ngi da ba ka sneu si kum kinong jantia bang ipun pa ka sneu persha alor ka ne ka jilla ka sarkar jilla Henry bang putau ke jing persya ke jangi ba mundon ke kiten jantia po kene ka mikhania state anthem ngi ba ka respond na sarkar kalong ba ya kene ke jing ruai la thau ka kum kata ka state language act today halor kene ka nongrin bangi na kalian ka JMC nang ba kene ka save jantia mission ngisno ba ka sarkar ka dam man punrung ya ka kiten jantia la ne ka kiten pra hapo ka Meghalaya State Language Act nang bakal no silian ya kino ki jadul badan no ka Meghalaya kumbang itip ya ka Meghalaya da perwandur da khasi jantia baru garo tengi kinang jantia ro kisno bangidon kebenta bangidon ko hop bakal tim jongi kan ko po kan ka at bakunjur ko ka state anthem kamat kabalai ka bangilan po kan ka save jantia mission kalong bandawano na ka sokar jela ba kumba bansnana ada ka policy thungkam thungjam hapo kini ki cement company aga jing sisyangi no po jantia ngila don shibun ki cement factories hadu khandai ne shkotli hendre gadani phai pat chak ke jing yo kam yo jam jo ki trari trangulu kaduna ba nadu kini ki security guard kini ki department ki bapher bodana po ka cement plan ki babunhi kide kini ki barjala ne kita ki banawai pat ki jala ki ba yo kam ya jama kini ki factories tangisnya ba kum ni na kailang agency ngisnya halang ba kani ka subject mission ni sa pressure ka government makan shnana da kita ki policy da kita ka reservation policy na kita ki private company ki badana po agency ba ko ka jala ba ko ba kanang makan long ka jimuntoy da ka ki trari trangulu Namaku mau mentah kini ki factory so bagi once pot aja ki sa agreement petitioner menaikkan ajam ki kun samna petitioner mereka maka kerja yang mentah bagi ki agreement ki sukuta ki paper andre haspot ki bayo kam ya jam ki barjala ki mana ki paper ki state tani na kaya kase nisno persya ya kene ki jingle dan kini ki cement factories tani sno ba sarkar kene bantau na ki policy Taka basau ka kamat ka bingi buah po kene ka save jantia mission kalau matumbe dia urusam hapde ka jantia ba ka asam na ka ba pension nongrin ya ka pre 1951 jantia hills ma habani ekran ka jantia hills nimla kan da faidin shaka history jom ka jantia kingdom ka wehna ka hima ka bayar upur usam hakipor basan shar usim jantia shwa ka jwan shar jom pharan ka jantia hills ka reshibunta jom ka jantia kingdom Katung ka history shwa ka jing wansan sha ta pharan kumta bani phasha ka jing kumbe de ko sama ka deng ka Meghalaya ba ka asangi iba pon na kishno puna kiba dona ki block 1 na ki block 2 kila habna support asam hendegi ni tentu lembaga ni ka subject mission ni kwa ba ka sarkar kan pension norim ya ka pre 1951 jantia hills map ba ni kwa ba ka sarkar asam kan penphai no ya kishno puna ki bana ko asam ni kwa ba kini ki baru artali ki sarkar ba kunjuru ya ka sarkar india ba kan buram ya ka history jom ka jantia kingdom ta ya kini kamapu ada kini sa akini kisni barwan sa ya kundu ba chief minister kamap kan ada hangi kini sa IT shau chief minister ba kata ka sniru nila ba IT seperti press media ya kini ka pre 1951 jantia hills map ta kamat ka bakatu apa kini ka save jantia mission kade kabasan kalong barshnana da ka small scale mining ko Meghalaya kumba kalong mendang i ba kene ka mining ka lajan play po kene ka state ka jongi henre kene ka mining ka bagila kene ka open cast mining
keba unu beriu bakwa ban apply kan ke prospecting license na banta kan ban yo ti de kam ya ki jaga on guna ya ka chispa hektar henry le dagi phai pat shaka kontri de yong ko jongi kam tam po janje hil shwa ba NGT kan kan de yong keba puni ki jaga de yong ki de ki barit de ki bahat ki bada ki hektar takunta na ka banta ka jipuntoy jong kini kirit ki biha small miners isno ba ka sokar jela kerangkang manusia nak kata small scale scientific mining nak kata jimuntoy jong upay ba operat bari akong balong menta sispa hektar ni mong mamran jaka kidon tato kat ne ki brushmet ki badon ne ki jaka ki bada ki spa tam hektar mereka majority hi ki babuni ki pajba ki bun ki jaka par do yang jongki ki rong ki bari dan ni kwa baka sarkar kan sinano tak small scale mining kenang bau ribu dia udin takini ki de kimat kisan de kimat ki bada nampo kan ni save the mission kebini kuat atau tip shop berbalik pada jompi ki press media hari ini sini. Hendak yang kecil bawa bantu ya kecil kasih pakai schedule buat mengiru di kerja. Dah kini Islam di balada aku dari ini lagi pakai cengkam lagi ban yakin pada ini nak bertak ini kecil kimat. Hendak kecil kuat kerja kimat bantu ya kecil jentel ni kecil penara pak state language atau lambat pensak yang kecil kecil ni. Nama tadi final report bagi panja atas terung ni dan dikatakan United Kasih and Jantia atau nama Council. Tak Jantia ini bagi Kasih tidak long siparama. Hendak kita pun nak kejong itu. Tapi kuat kan bagi identiti kejong ini nama Jantia Kasih kejong itu kerana kansa kerana kejung bangsa lembaga penduduk kita state language act. Bahkan sampai penduduk bukan mereka state anthem. Ada beberapa kalau ada pasu apa JCDC orang cara kue kalau ada pasu ya ke resolution kalau ada yang banyak ni ada pembenar kami kalian kaza kalau ada pembenar itu orang cara kue hendak ini syukur berpersuluh kena ki nong jantia bagi sedang abang thok ikut Islam ke jantia kenang maka kita kejogi kita penangkan dia kersa lo kejikua kejogi omde bagi kuat berkarya ya kita beriu nama kejikua kejogi kalau kita pernah kersa ya ke kepala adam dia berkarya ya bertemu dengan kita kasih pada sejujur ngiru di kerja nama nisno sorong mengidam kita keden bang mengina bang nisno tu kita kasih pada orang kita buat kejongi ke bagi pulih dan udarit nisno kurang yang kata mereka pernah berusaha waktu kita orang kejongi ke penting pemerintah dan pernah berusaha kenang bagi penting di bangsa wadro kintip bagi kita janjian di dalam kejongi kita itu kejongi ngiru kejongi ini lah bang badaitan nama tabang kecil mah nama kejongi teli kita kejongi kita kehindi kada titiku kejongi aja sekali nanta kecing itu akur, mak kata kecing tikur tipkha, long kecing itu li jom kerja berujung ini lah, bang kayak baca dia nama kecil, nama banyak kecil dia minum nak jom kerja kecil, mak kecil kudu migran, hendak kecing suatu kerja ini kecing seperti kecing itu li jom kerja berujung ini kalau kampung kayak dia yang kena nyam korban, ke kecing dasar kecing kikur, mak kecing kampur, ke mana kita lupa wajah kejungi. Ini kebang nelak ni pada mereka kejengang lo dijungi persen orang ni sekemat nelak ni sedang pada raya kini dikar ki baterai apa kini semen pelan sim jingkai. Ini sim lagi jingkai jingkai kan lo kita terakhir lo kan lo kita kibar jelas kayak hab nak empat kata agreement ke bilang ke berapa persen lah 4%. Sementara bagi susunya dah agreement ke biasa bagi senang kami senang. Kita kami yang kawai ke polisi ke masyarakat ke state government ke bangkam sekali. Kenapa ni sekemat ni kita sedang lagi kam ke bangi dewan lagi sedang ni sekemat. Jika ni saya terilang ni saya khot ini saya kerana nama kita kam kerja terilang kalau kerja terilang ni lah orang poin saya kata mak. Ini perlah banam memang tang kalian jongi dulu bangi right anutang itu berapa tak. Ni sekemat ni lah banam. Ya lesai disebut kisah halang lu wajah jahil sebagai terilang lagi. Ni saya ni lah orang khot ini kedang itu kam. Bang leh kilo bijini kiti bakam hai ma bang kibin ne sokat kin sa shna ki kontrekam jongi nin sa shna nam le shikmat ne lo tahi shwa batang ban tip shop ba kaya baga jensi kala rai na bata kene ka save mission pada kene ka mission nam le shikmat nin sa nam kontrekam